Ir-recordings li se jxandar One News illum huma tnejn u jitrattaw żewġ temi differenti. Fil-ewwel recording Joanna Gonzi tinstemma titkellem fi żmien li kien hemm problemi kbar fil-maġġoranza nazzjonalista f'Taslima. Gonzi tinstemma tuża kliem dispreġġattiv fil-konfront ta' tnejn mill-kollegi tagħha fil-Kunsill waqt li tikkritika lil Pawlu Borċolovir għall-attitudni li fi kliema kienet jieħu magħha. Dan huwa l-ewwel recording li One News qed ixandar illum ta' Joanna Gonzi. Even the others are assholes. L-aħjar waħed minnhom hu Edward, Bobby and Patrick. They were here because the party forced them. They don't want to be here. But that is what you have, and you have to try to make it work. No, you How am I going to make it work? If one left before, where he could have not left. Kellimtom il-partit. Żgur ħosse ċempillhom kollha llum jien naf li ħosse ċempillhom. Issa ċempiltilhom. ċempiltil Pawlu qallu iva mhux xorta qalli stajjejna naraw fuq Super One. Iżda tan attitude. Iżda tan attitude. Itom jgħajjejna naraw fuq Super One u hija mhux xorta qalli għala oħra. Fit-tieni recording l-eks-sindku nazzjonalista ta' Taslima tinstema titkellem dwar kif fi kliema rrettuża lil wardens biex jagħtu ċitazzjonijiet biex bekk iġġelled bejniethom lir-residenti illi jgħixu fl-istess blokk ta' flats. Dan huwa tieni recording ta' Joanna Gonzi illi One News qed ixandar illum. Mela jiena tal-idea, jew nagħti ċitazzjoni l-wardens. Mensa fejn joqgħod wara l-bitera darbit bejn ix-xirqa, qiegħda barra u jagħmel ċitazzjoni. One News jerġa' jiddikjara li r-recordings kollha kemm dawk li xandar fil-jiem li għaddew u kif ukoll dawk li qed ixandar illum huma recordings totalment awtentiċi.